Swastiastu. Enggih, channel ida Yadnya Malerauh yagi ngaturang gegitayan ring sejeroning pemargi ide Bhagawan Biasa ngicirin pawarah-warah majang ring ide dia Dewi Kunti halar ring ide dia Darupadi halar ring Panca Pandawa inggian unteng caritanyane wantah daging mah ngebarate punika mawit saking panitah ide Bhatara Siwa awanan perang Bharatayudha wenang punika malih kewentenang. Inggih selanturnyane titang jagi ngaturang ring daging inggian ring daging gegitan punika. Terus biasa yang Wirama Sikarini keketus saking pustaka Bharatayudha ring kaca utawi halaman satak hitung dasa jaga kekawitan. Sakewanten punika mula sangka pisan kapi kolihan tekapi panguki ning widewasa Riantukan wenten inggian titah hidup sang yang widiwasa kasinahannya titah hidup sang yang widiwasa niatan iki enton kakawasa nenten presiden kakodagang kesinahannya nih parilaksanane dawuh numadi sanerien punika kamanghan alhayu becek ingyan kawanyane memberikan makte wah
suket mangduh kawasih wadasiki lawan pati urip suge makemi wadukane sapunika taler sede kalawan nyenengi janten wenten wadasipun modong ayu sedahat punika awinannya sampunang banget sun dewa ipati song wira urus ingyan ring sedan sang prajurit sane urus apaan mantuk ring swarga santukan ide mantuk kaswaran niatan mangguh ayu kasinahannya ide pacar manggihin kalah Kosatian Rokrion Woye gamelane Ondu Danaya Kesakiane dewane majeng ring sang Pandawa punika bacikan pisan lama ikawas janten pisan punika sani dados jalan pacang paside makupul jemoh
mungkur ring surloka nohan ling prasna sapunika hinggian labing pangadikan ide kida sang Prabu Parasna noan rawar mahisi don wawarang sekewantan hinggian ide dua istri nenten lingu Dekeng Sri Kunti Kemongan Pege Rauhing ide kide Dewi Kunti bingung sahu walau belah len pondu anaya sapunika taler ingyan ide kide sang Pandawa Sri Kesawu sungsut pisan ingyan pikayunan ide kide sang Prabu Parasna Rasemana ning duhagi ngerasa yang ring daging pikayunan sang katiben pakiwo Ridenian dan siglau tukeran gelis galang Atinir sang mati berlalan ingin pikayunan ide sang kahanan sungsut mah bareng Rika rep sang
Rauh yakin saking niskale sir Bhagawan Biasa sakale Nenten yeten sios wanta tidak ide Bhagawan Biasa sahe nyalantara Malingge ike reng ajang itu sang Pandawa sang hono salah hasil yang itu kita sang sane sungsodor saleh asal maafkan kau agiot so kue Punapi ingin kagiat maka sami orang moh dan kepada sinaran aturang sembah dan kadatan musuh yang song podio Raris ngusap peninggian tokoride sama kemuni Madura nanto panyamramun Inu jara ande muni ware Raris kan di kainan toki-doki sama kemuni Nikondon pun Nah kini bisa rakak yang ngenyang ngurauhin ni dewa itu tur riso kontu
keterikayai dewa katipen sungsung makemiwa sungkawan kayong dewan Odem ring somyo ujahan tuk panguning sani pasti ke munafikan madu dari hati maka pamunah ingin dukitane jerone ayo Eling jening ring takwa makiwa yadnya Amasehan budi magelah make pabersihan pakayunani ledung sepajar Sri Kerasana amat katiniran saluir daging panganikan desang karesna sekadi kisah Amerta Sanjiwani iyo agit itu Waduh pisan nyari dewa pisin ikang perang lawan dosiade makumiwa sang ane mati tuku panengko wasu pati sujatene wet saking panitaki dewi sang yang siwa Remulanion
kawit nyane ane malu iwe ring raksasa malage nuanio selur aku mayude maruka magule Oda dianteng suara parimiti waduh paturu dahat puruse tanpa tandingan silih luang silih arum saling madian saling amuk titik sor tonggion kasor patangkep wadah dewane Aradina pejoah dening asura das-dasan telah sidel oleh raksasa bodor berokmawisnu mangingat ingat ide sang Brahma Wisnu tangah yatide ring dike punika Yadnya ring mula papan ring sajroning mapekardi akem lawan dewa asul raris mapi guman ingyan watak dewa sareng raksasane mamutrekang jalani di wajang mudar ingyan segarne muara
sidang amartemiji manggenya para sidang kakanyang amartane mangde moda sampun marang lor sampun kelaksanaan wadah yang mengambil riye wadah dewane sani makin ngambil inggian amartane punika karenane dewa saliso mawinan wadah dewane dan kahanan sidil ikang sampun linepuyu punika sangsane sampun linu iki kenang janmu wakasan ne makin mawali manaresti maka ding sang duryo dan yang sekadi duki sang Duryodana mahane dia ku hake panumadian raksasa cora duka radang hiong ring purwu waya gereng watek dewane sanirye rikalanikan teki winangun indike kala punika makin kawangunan iya dan hian swarga sakti
kekatinutin pacang magna ring swarga yan ahayu darmanian olage yan mangwaking yan sudarmannya nih mayude iki wano atyon luwih ke suaranya suyase puniki makin putrani dewani dapat mabuat yang kapusannya nih luwih kerti awas tam manguk swarga jantan pacang manggih swarga seperti ke lalu sandang pisan sedannya nilas cariang dewa ieu tahyun roaktioksa yani dewa mapekayun praktiaksa kita wihikane wiyatin ujar mangdanya jeneng kata suning ring kawiyaktiannya babawos kakiange adi Yadnya angkuiki darima puniki kautaman kawruh kakiangi tampi jeneng anante sakareng angen cening aksi ajahan Os rasano duwe ayane sapuni keinggian pangadikan hidup Bhagawan Biasa
risida sangat berkalaran ring desang dahak kasungkawan orang manomah sinarwan yakti ngaturang sebah-sebah pangbakti sang saya lipurikang sok wakasan nulisayan lipur ingyan sungsut idani pamukut apaan perwakiak sewaruhan itu duaning perwakiak seinggian panggung idani Ri aman song mati kabeh kering linggi sang sigit mati sami Rauhing saniriin sani jaga rauh tanah wadon ring ribuan Wikanteng ring jaga gani Inggih kadi punika persida aturan titiang ring daging untung caritan makhluk baratun yang manggil persida sami semeton umat sedharma pawikan saun ini yang tenali titiang aturan gambarana sinampura ring sejeroning titiang mak pahang ini daging caritan wenten punika keiwangan yang inggih sina titiang antuk para mesanti Om Santi 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 Om